Evo nas u još jednoj novoj epizodi IB Cooking Showa. Ja vjerujem da ste do sada kuhali, da ste jeli štrukle, da ste jeli krafe, da ste radili panetone i da me pratite i lajkajte. Hvala vam svim pratiteljima što ste kliknuli. A danas sam pripremila neko super iznenađenje. Razmišljala sam si šta bi mogla danas kuhat, s čim bi vas mogla razveseliti, s čim bi sebe na kraju krajeva mogla razveseliti. I došla mi je ideja, s obzirom da svi volimo gumene bombone, jel tako? Volimo djeca, stari, mladi, svi volimo te gumene šarene medeke. I to ću danas sa vama podijeliti, zdrave gumene bombončiće. Imam tu razne ove šemice, evo zečeki, uskršnje pisanice, patkice. Možete uzeti i ono za raditi led i staviti u to. Za početak ću iscijediti naranđe dvije. Malo mi zasriću triba, da me zoveš moja lipa, da mi kažeš zlato moje. Ne, pa evo, sad su mi suze krenule. To mi je tak romantična pjesma. Hvala Doris Dragović na prekrasnoj pjesmi. I to sam se jutro probudila i ta pjesma mi svira u glavi. Sok nalijemo u lonček neki koji imamo. Ja vam stavila meda, onak 2-3 žlice. Po osjećaju, velim, kao što sam rekla na početku, vi možete to došećeriti kako god hoćete. Možete staviti vanili šećer, recimo, za neku dodatnu aromu. Možete staviti što vam paše, cimet. Opcije su full otvorene, ne? IB Cooking Show. Tu je želatina. Dakle, na ovu količinu ja ću staviti recimo ovako pola. A pola ću staviti za borovnice. I sad to samo miješamo, zagrijavam. I pazite da vam ne zgori. Kad se počne pijenit gore, kad kao lagano zakuha, gasite vatru odmah. Bitno je da nisu grudice, tako da smutilicom je najbolje to riješiti. Izgledat će vam rijetko na prvu. Kao kako sad, kako ću stigati, to je tekuće. Ali želatina će to kasnije stisnuti u frižideru. Gasim vatru, to je gotovo. Dakle, ove tu modlice napuniti sa ovim sokom. Ok, i gledajte sad zašto sam ostavila ove iscijeđeni korad naranđe. Zato jer se i od toga može napraviti jedan kolačić. Žele možete pobojati sa jestivim bojama, poigrajte se i budite kreativni. IB Cooking Show. Za verziju s borovnicama, prvo izblendajte borovnice, napravite kašu ili sok. Ako hoćete imati kožice, imajte, ako nećete, procijedite ih. Dodajte med, sladilo, šećer, žele na kraju i zavrite dok se ne počne pijeniti. Miješajte cijelo vrijeme da se ne pregori i napunite kalupiće kakve već imate doma i kakve ste nabavili. I stavite u frižider na hlađenje. I zaaranžirajte bombončiće na tanjur, na neki lijepi stavite. Dobro, zeko, ne boj se, neću te pojesti. Sve okej. Izgledaju savršeno. Prešareno, prekrasno. Ja bi volila kad dođem u goste da me neko ponudi sa ovakvim zdravim bombonima. A i super je kad možete recimo na bilo kakvu tortu ili nešto, napravite si takve dekoracije i stavite i tako ukrasite gore kolač ili tortu. Gumeni bomboni su gotovi, ljudi moji, uživajte. Ovo je stvarno full jednostavno i pozivam vas da to stvarno da napravite si zdrave bombone, šta sad i da razveselite sebe i svoje ukućane. Fora izgledaju, ne iziskuje puno vremena. Pratite me i dalje na IB Cooking Show kanalu. Preporučite svojim prijateljima jer evo ja sam krenula u nove poduzetničke vode. Kao, evo, dijelim s vama
svoje kulinarsko znanje i umijeće, isprobavam nešto novo i sve to snimam da mogu s vama podijeliti zato što vas sve volim. Hvalite mi kao publika i ja vjerujem da će uskoro biti povoljnije vrijeme i da ćemo se vidjeti na nekom od koncerata. Ja to jedva čekam, vjerujem i vi. Sve vas volim i vidimo se u idućoj epizodi. IB Cooking Show.